Answers TV Sunye Oba now one like it, with my comment, share and who hear me pa about ultimately, but more than subscribe it. Say the bay a bribia the asemfu fro bar on sa a beckoning term. Your friend Kofi or Chame. And there, Yankopon answer my home quine and me a shebium. You gusua, ye yem pense moon. This is our quest for truth. And you might be brave and a hintaye. Into Yadrumia Cassini, you who be a free back. Any who baby a yeko, Nanso, Okoswa share Answers TV. San seminar I want to ask you, and who in yano, Nina on sa ebekaneha. And then you share more and your bonnet as a fufrona asking a baby to you, fitting me more frasy, and they see me penning for you to cram in yaku could draw in real lodge, then be a dime beer yatro, I say lodge for or more edges you need me more money. Hoda a sign fiti amofrasene de de shame trim say hey I had the okwo wa last anene waso be hye omukeka ne says you kuni power ho na omuno moja omuye we anyway mejide se bia wo so wadwene ma yokesene se de na me de eyeme na enu ntie ne esinkonya epenchire mu ne nokore ne say e de empa ne koso ewo lodge dem enu ntie ne maton sakese pa e de afre Opening or sofo Rev Adjei Kodie where Yankopon nipa and or sounds here grandmaster ba African Lodge nimua na chese when yeni paketwa ye pe bibie ho a ye de dan na yi opening emo akwaba mejoso ye da yesu ase we de chietiefo atiefo me chamu nyina oh Answers TV so said the brapa de kan no subscribe na wa share na wa comment no wa say ne kwan so ano lodge eh de anya mama na se nam san chietiefo biem said the kan ye ka say lodge obia pri na china wa fi na o hell but ye ka say lodge antisa babia okobo ho adwa kobo ho adwa wa lodge bia ye boy ho adwa da bia ya hu bisa ade na asofo na wakọjọ lodge da me answer ba akọ me fie ye entino minim manom ye ntime kwa na mkita me kora se de be ya ahoboa no beso lodge no na o kan sa ne na asembisa ba akọ pe ne ba mtrim na wo ye sofo na wo fie nye no ho no ye mo ye ho adwa ho sanse eye obo ade ana se nyankopon na ado ho akodan no so ono na etimi ade nyina ye ntino abambo bembi lodge for sum nyame sene Christians o friend babia I will say that time okay make us say unim lodge mu asem at times that obi abeka achoro ye hwe Hollywood Nollywood ne kuma wood for say omo art movie na edu babia the lodge for art movie a da me kan we na grandmaster na tukosoro na okita kora bi na onu moja na moja ne nam na no ho ne na we manim pa ni moja oh just nyadi akọ bedo moja possible it can be possible what I say na lodges no one thing is egugum intino at times bia no me defend me ho me nka masem emma obi na me ngin ni say lodge bi wa wi ase a yenum nipa moja ewom dabi yo now we chere bibi ma me ko bi sa question ye ka say lodge bia na a situation me kan say ye ko say ye kwakosum obade say de medical kan ka no lodge for sum nyame ese na Christopher lodge mremu no law number 1 ibisa o say uji nyame di so unji nyame ni a untimi join the lodge okay make us me lodge ni de lodge am nim so unji nyame ndi a untimi join before ba join the lodge so uji nyame di ade bia nyame abo bia so udi ni so ye nipa aboa nsuo homa ade bia obo ade odoma ko na se creator na abo no e wo so ogidi na udinini if not untimi nya lodge ni but yen fan compare Christians no any lodge for no what I say ntinu because it's a lodge for sum nyame esene a Christopher a me Christoni de brebi atwam be me se me nya Christoni biem na me mpene nya Christoni so as time goes on no usua de ko na ya na wadwene no esesa fi niema bi ho na usua Bible na ngasa abrofo no de bre no usua dru ba bi a utim say there is something wrong somewhere
Okay, na ocha lodge no. Also your association, or the association are qualify, I describe lodge. Natural synchrophobia or more common one boom, a sign young coupon enti. And so and yet mutrin say yes was say. No. Okay, so lodge be S3 say yes was fine. That one there. But me kwa mi wom say African lodge no. Yenji Yesundi, yenji Muhammad ni. Yenji Buddha ni yenji obi yenji ndi creator obade ono na yenji ndi na ye bompa ye ma no madisua bibete say Bible be do as Ghana South Africa 1473 I stand to be corrected but so 1473 I am passes that time na Bible ni be do Ghana na South Africa 1473 na santim techima yeko na techima eko entinu sa techima ne asante ntokwa na obefa golden stood ba asante no sa time no nipa wuye asante ekun techima fo bebre sa nkofo no mbekwan sa time no Bible mai yenti Yesu asem na wasachira na adwene na oso obade obu na tan enye yi ube da busa nipa we atan okay ube ka chem so be consider no enem nso mai bo ne consider go consider obi na consider me dia mentiase nti asem the watch and matter was so na African lodge any everyday lodge enso ye wo mu an lodge de meka lodge asema lodge minim na meka on hwe mekwa kodi ntura to bi so ebia na onte saa ebia na onuru saa ana owoboro saa enti meka me de se de be ya memfa asem enkoto obi so aha so o ka se ye de ye wo mu no betimi aka ho asem kakra bi de a show but obi de anhwa me di nto ato no so na me nka asem de ye se ne obi ade ana obi ade ye se ne me de aha lodge bia e lodge una ope uti mu asem before be join no e wo se unhu adekode a ye wo ho ansa na wa ba be join me ka asem me nka platform bia so da African lodge e ya so for 7 ene ka bom tie entinu se minua o chame wo tumi a ekita na ode na sorry Adjei Kodie o tumi o kita na ode na sorry na kwa mjenti o tumi ekita na ode na sorry na ya kan nyina bom enti se ye omhye meeting na mo bisa se o nne yarefo bi ba sorry o na o se ni kotodwe na meni aduro ho ana meni ade a tumi a me de besa na yare mumu hwan ne betumi aboa me na we ya pagya ne nsa me ene e fa we kan o de ko kan na no ho ato no enti na omo join hands said the beya on bebobo mu enti no mfrefre mu programs oba na wasori ni kofu ma kon be fa so beboa no na wa fa so abo bepim na we ya make asa no asofo daso doso sene nipa bia o African lodge because omu enama ibenya African lodge mi be ye pani enama ba bonten se omu mbiem ema obi antimi mbra bi if not na unya kwan se obejoin unless o ye sofo menti mi sofo na de me call say mi ko join African lodge and am be join ye nso na mkita wam atam kana we aso school dan bi but as time goes on ye boa me kakra fa we tu for we see agye we say na ye kuko ye sacrifice enti nyame nipa omo wotumi na aka omo ho abom na omo bo omo ho nti akoye association to say we see aka na ye boa ye ho enti no where is that misconception from say enkrofo dwene say ye no moja wo ho ye kunipa wo ho ye say onipa gukura yetimi nyane no na ye bisa ne de kun no ene ade wo mu nipa wu yetimi begene ko hyedem don hwiri bebre ne yemfa emu no me abusuafo se wo mu nkosie ni nyina me gidi se wonim say ye lodge bi na yesa mintimi defend no ebia omumra no but African lodge ukura wa yi ase ye ma wo de before ombeju African lodge no ujinya medi for the first time on we ya your questions are ya oba ye bisa u feli bia ye beka se ko ye be frɛ e bia na ya mfrɛ obi na se one qualify no aha but e ba se ya na me tete me ho to kobo one thing is ye bisa ujinya medi ye be so adwena hwɛ ade bia nyame abo bia no betumi adi ni ye be so adwena hwɛ adwuma ben na wo ye se e bia me nya adwuma obi a wonya adwuma no wo de burden be ba beto ye so enti ye ntimi nya wo ma ne ye ye bisa o ebia asem kan in case of your committee na e ka se fa obabra o de ne beba o manya badwan ne de me de beba tatem no ye beka to se untimi qualify se o ye lodge ni aka se obedi nyankopon abodi ni na ye den na efe ye se fa obabra de ne ba ntimi ebia custom ba ko na
my side is here until bonus question from now onwards. Into no by besides answer winning now ya so what you know ampa qualify. You be a sabi move and you be an junior lodge. You say on na mobile before I bedroom na we adwuma ana o pese we adwuma you bi ho a adwuma no onya obeye but onya because we school tifie or fight is onya e bia na ato no chalk na yeso ya hwese e bi piansa ade na sinchen na watimi akwa nanim ne kama enti no yam friend say a typical day a mushia e wo lodge mukudura senate e te say de ye ya asore no ana te say mwako meeting na round table na mte wona mo kasa e de na mudi ne ho e komba eni ade cheche me kwa na kwani ye fili philology mpa nada covid buy no yentimi enhia na hami because maybe 2020 na nchana covid no and so buy ntinu na had ntihia once ti na hami na ewo babi na me debate chiman nti babi ekoko ebia no na ho kama yekwa o ka say ase secrets wom one person obebo bonu ma bi so na adenti na me wo baby eni na mkoyi bade say obi na odi so na ofiri so na mesoma ba enti na won kran e wo kumase e wo himfa na wo bechem okay enti no firi ho na abatechiman enti bechem no otim de we no ko Kenya ase na bia yakoye meeting bi ho no ba bi opese yakoye no na mpanifo me pese yakoye meeting no ha de oya grandmaster den time no na ono achusi se nam ade we na ade we nti me pese ye meeting no ha se ye pensu wotena African Lodge enti ne first na ye wo techima nsu bi ho ye fe na ponkosu na nsu atwe ba bi o mu bomu no ho na yetena na asase no akasa ba hanfo nyina we isi medie na medane ma wo mo so mo mfa nti afi na yakota asase foforo me se esi temple foforo ti ama pressure wo me so enti no yakota asase foforo sunwan ruda ye temple no foforo e wo ho no na ho sunzu da ho tam no ho pe na yakota na sisia nti sisia ne ya me no ka say ye bedu ya mo afrese ho ho ba machia obefa from African Lodge nti di say omo de ne ko tan no ho e de ne ko che ne say wanya ba foforo no so o de ne hu ba be ja no say de na djuma ne sika sembe ko so nti utita no wan moja na agwago no obechi dana da obechi ofu be kese utiba hu nti no o ma chance kora nti ye ka se lodge ye di mira so wo ye less mistake obe bodam nipa mienu ba ko bu ba ko bodam na me members nti no lodge mu mra bebre ye mra sam obey it and go and instant justice and the mechanic and to say a Christopher Yesu wono no wade beche on prince radio so who say na ya twen atemuda na ye find you guilty and say na ya twa so me now lord ni mu de wodi nsem hu ho ne ho na oti ahuna we fu ho etinu e say odi mbra so na you free ba ko de obugugu ho ye wo ebia empire bebo aguka wa bia peso asofo bebre ya o mu yusu wedding rings na ye o mu de etinu so opa ring bia wa ye o fair na o pe bia no e betumi abo ade ultimate the wedding ring ye den ye bon pa ne gu wedding ring ni so na ye de amount te say me de ye hye me no na tumi abem etinu ebia meko tema ana meko dance man etinu mi kwei asemboni bi ebesi ensi wo machi a protection alone ma wonye yi esa me de dem ton Dubai yo like be him me reggae fan it won say as a reggae for sembo bi na da so etinu and that's maybe I don't operate in secrecy maybe them etinu obesha o show wachi say asemboni bi ebisi mikui asemboni bi ebisi ensi o machi na wa hye e o wachi but de onu bubugu ho no say okowia de a na wa hye o nachi say asemboni bi ebisi ensi o nachi na o de akowia de yenso ye chiri kro no o take advantage of tumi obetimi aba ofie aba be fa aponche na adwan na munyina mu ofie okowia na mbe hu say ase na adwan ni isu ansa na ma adwan aba so na o de kodeda
baako nso oton slipper ibi na nyame ncha de status mint ni iron road ni ade hardware nanka oba but nadam fuka jinso mko beni na mko frem ye committee on kranza ekosim okache se nye nokre ye committee de se bibi sa no oye ntinu ye tunufu onjai nyesa nzusanso bia ba ofre obi amfi okache se nye nokre ne oho o have kenyase number 2 otini store ho no ma okoye ne bra no nyaase ne ma ne habuye ewuye odini nua na koje yeso ye sesa obeya sa ye nu ni problem obetumi aka se bia mpanifo ba be madu no mitimi ni mu nante biem na okọ if not ubenya problem but opese on so wim no on so wim na odini bra no ko sacrifice after it no wa bodam ombe frame bomb ma de na ga say no prep oni nyina na join ku be ko ni mura no wabusu ni bra no ka ba bi no ona di ni sacrifice yeso ye nchiri nipa moja kwan ata no do be fa so no ubeye mobomobo nti sanse ma omka de to lodge so say lodge for no moja ni sa ne manema no obwa anye no correct this is the time I was say you prove nipa wrong say sa Nollywood ni Hollywood ni Kumawood ni wood for no de omoye no eyentro omobwa said you must portray lodge no enya no correct come here say lodge for ntimi mbabo ntimi meka say de mo de ye no yempe adi nti so na omo ntimi mameka un say yedi kan ato no ho pe say ade we nye usoma be hyewa na be say nti ukọ ho kura usuru obeka wasam kura wasam nye de ye ompanifo bebre organa ha nei ntimi babo ntimi beka so be lodge for because ade ekoso lodge no enye ferry Lord to say Pentecost sorry it's a Roman it's Anglican Chana lodge tier the baloja ye ba 3 days 3 months be share one 3 months be share one ye ba first day ebia ye dwendwene nyina ye ho wadwuma ekosɛn sɛ na wadwuma siko entino bibia ekɔ kama ya dwene ho awie no ye wonu brane hahama na ye fa bi na ye dware nu brane hahama na anyunudwu a na ya kan ano kakra na unim alcohol no ma fine unim soft drink ma fine mo ma kwan mo ovi bronza u feel free utimi yanku ade ba ye kire say ade bia mroso no bone temi no tena kasa ema ebo anwumre nan ya obi o hwe program no obedwa me da say because too much of everything is bad even why away even more kura no no bibiri ba bad even why away say too much of everything is bad but u feel wetimi anum bibi kakra fine na ye wia ya pon the next day no ene ye Friday no Saturday ye ba ye pun aduru na adan na what jump Friday day na matchrim say ye be dware nu brana the next day will be Saturday no na ye pun aduru ye wo ja ye so na de ntuma kuru ho ye wade de gujanim ehye ye wo special show ho ya ade na ye de agum Sunday no ene ye na ye ekuo ni nyina no mo hyantom akro no obia woni dia oye ntinu Sunday na ye sacrifice before ye be ye great sacrifice no bia wo problem bi na opese ye nya and ye wo otters ni bebre ene otters no de two na bai ntinu ye otters ni bebre me next episode no bia me ba me de otters bebre ba be kire na ya ko bible nim na ya kire sa abrofo no machimi ya dwen no de akosa 0 ntinu ye onema bi wo bible nim aye ya mambre but ne yenko hu biom eno so ne boy bible nanim ye kan na ya jump na ya be kan akire no nso no theory eno ntina ne obetumi awie verse but na onya adwuma wakosua theory entima na be fa adwuma practical na nya adwuma but bible no anim ne ye practicals nko a akire ne theory what I say nti yemfa ne say phone na onim kura debi wonso why on so person ochimi ya adwen me nya okay, animu na ye Old Testament, actually no New Testament. Animu no practical. Actually ye theory, yeah. Okay, yeah. That just ye keka nkuziwe. Yesu ba jo say la ye born na senior no be wu ye na na so sorry ye. Otime say announce sem. Enti say me hu Yesu da. Kwakwa announce so oba o me say announce ba wi ase. The ba di ntikuma ne yiri dia so ya. Me hu announce da. It's the same scale. But Old Testament no, you bet me quotations. I just say gunsa fawetuha fawegwe fufuto. No we the chira ye. Next episode no, you be fufuto ha na ya chiro kwan a ye the Bible ne beko. According to the Bible, Bible no chiro kwan a obefa so obefufuto odi kosua beto bosomsom na eto Bible.
Bia ne ye be fa say wie Sofo. I'm say amfo. When he did to Bible. Amfo na chere nto aso. Oh say make I osere because so from preaching. Your quotations be brave from preach o. Quotations be brave. Asofo na nkasa dodo no kra nim. Be brave Bible ni ma ye. They wonim so wontimi nkyere ma na nyi. And we don't want to learn. Say usua Bible na dru ba bia. Da bia me ka say me ba bonten 209 na me sua. Kitikiti bi. Me start say no Bible no question mark ho. Say yen samanfo na ye me sa. Metumi aka say bia sa tam Avram ne minua Adjei Kodie bukura. No omunya mbai. 209 no omunya mbai. But me kan Bible ne sa no. Ade no bibi wo ho a say ye hwe ni but me kana omakamanu atum tato na Pentecost line na ntini omakamanu tuma but still na me hu bibi o Bible ni mu a ha dwene o de ma tribo anyi etinu ye jaya na nyame adom bepi o lodge mu a ye nko Sunday no ti Lord Sunday ye kwa ye nyina ebia etimi de abro no ma na a confirm akoko esan se tama ho ntini ye mfa ponche enye sacrifice na the giant I sacrifice the giant de nyina de ensaguso e bompa obi aka na asem de ensaguso no aka na asem we de ensaguso no aka na asem na fe ye de consume ho na de otters ni nyina consume na ya amamre e de amase wadwuma nkoso usika asem nkoso na omombo ho ban se de be ya wadwuma ni usika asem e bekoso oka altar affordable chair nti obi a wona affordable chair ana say you affordable chair no hodo ye wona hodo bebre e na obamu a obemu no ayo altar ye de mawo e ma odi kofie se wo kwakọ eno na obesoma fa so wo de be bo mpaye se de be wadwuma ni usika asem bekoso but nowadays no o challenge me face pa no ye minion no asofo no isim say asofo na tie nti asofo do so me ba na mai say amanfo bebrembem ni ankrankre nka ne say mbem but the command say me face challenge e wo ankrankre ne side e na asofo no so side me fan say una that Christ Paradise Church ano na me so me member of Christ Paradise Church ma be join the lodge sofo no so join the lodge e na nyina ya be share lodge enti e command say ba how we penin sin e command say asam kan o what ya sorry e na what ya sorry the Jesus Foundation Church una sorry ne yodia e na me ma ba sorry ni bi e na mate say Adjei Kodie kasa enam so ene me join Kodie African Lodge bi enam be join not knowing say o sofu pani na o kwa sorry no ono nso o lodge mu bi enti e ba meeting a sofu hwe na so hwe sofu enti u kodu fia say enioma bi say enti na me giri say ahyase no mo ye nhyehyɛ say enye obi a na e ma ne kwan e ma ne ba na wo pese wo dane no ena efi wakomu de wo mu say de ankran no ma me pressure no sofu no so ma me heat tinu omum pene say e be chem yen say asofo ne mbra omum defend na members no so mbra defend e ba sanso a e be ma me mabre say I was saying tia nhyehyɛ bi saa na e wo ho a wo pese wo dane no enti na ne hwehwɛ kwan na fa so na maka ne saa no me nka ne tra enya ho me kyerɛkyerɛ mu a me kyɛ nipa ban a wɔyɛ me kan sɛ oyɛ grandmaster enti se ye ba lodge nim ɛdeɛn na ɛma oyɛ grandmaster na wo asɛdeɛ ne sɛ okay ube odeni amanfo to the lodge una abɛgye o ma bɛkuo nim sɛ omoba odo ye wa hanfo bebre ho a omo ne be your interview not me and anya me nkwa omo ye executive ne ye 7 anti nipa 7 no nyina ye wa platform nti edu ho a ye yiw na ye de wato so first no me kan say nansia me tukwan kotogu kusua ade ama nipa bebre ho a e wo say ye interview nyanye nti they thought say we according ayo mazan na say bibisa but ya ti group a ye do mu nyina so kogu ho nti ye interview we na ye you free group nim na de ko group from WhatsApp nti meeting day ni so na ya frɛ mu nyina say momra na ye ni ejuma say de ye dinu na o ye grandmaster o hwe say obi aba o free hen ifra akra ejuma be na o ye we okay lodge no hunsem ti say de o mu bia na maka kyerɛw ti me ka kyerɛw wi a ubetime di mbra no so amen okay ene ye surface na fe wajo form o fele form bia na ya jo number no na ya add to new members group no na wakoda ho na o twen da ye be frɛw say bra interview
nti uba interview a hona obehia gurus no nti omototo anu nyina wi na mu sampa wadwi mu do ewo se ye je lodge mu a ntempa na yafaw na ye de ko nti uba ye won in stages your brotherhood na nkasa wo ho o de mpanifo bebre na ho na wo wache oku nim nti uba your first stage mu de ho de ye nkyerehwe ho mugu ho kwa ti ye interview wi na de ko ba bia besua de if you want man na talk to us because na uko wanima ultimately also bet my baba grandmaster wa nsuo wa bo aforebuchia wa kire eto ensaguo na menya nte yegunsa okay before we come with biano by all means ubegunsa that's our friend anano ugunsa na lodge eje sumbia wumbia yeje ye mfa obi sum international non-denominational sumbia wo mu obetu so ye kramo ye ku PR asisi a wo ho organizer o ye kramoni kese organizer wabo sa nneoma we nyina so yekọ eye ebibisom ni mu a which is the traditional worship elements ya mebobo odin ya me kasa wabobo yi ensuo eho wabo eye tanodi ene de dodo no atonedin abosom sem no ase odi we tu ha ya de kro se ye sacrifice dwan de amansuo kaswasem twamoja egunsa aforebuchia yeah na mempese me quote to bible ni pi wa bra ma lodge but mo kind o de nana kwa me fa bible no ma me quote quotation ba ko pewe na me fan clear na na asema wo kan won say ye twamoja no a Christopher kura na esenka mu twamoja kese Luke 2:22 Luke chapter 2 verse number 22 muna ewo se anka mutwa muja kese na sen enya abosonsomfo yenti asema bible ne ka hwan asem na bible yi bekan na hwan na ye saa de ne de ma no enti se odi obi achi na ya ye bibi di ama no a na se mesi medi wachi di a de wo ye no eno na misua Paul se mo hwe misua me se de me hwe Kristo na misua no enti se yesua no de a na se from day 1 up to the last day bonus in no yesua everything. Luke 2 verse number 22 that is nya de a obetime chiro ma me kwansan no anu mu nkwan obi obetime akenkan Luke 2 verse number 22 Luke 2:22 ose na won ahodwira na dru se de Mose mrase no ode no ko Jerusalem se Yesu asem na ye kan Yesu ko Jerusalem se to aso ode no ko ma Ewrade ye de ne ko asorifi ye wa kola bia ye de ne ko asorifi masofo ehira no ye nhwe kwan ye fa so hira kora biblically na ye nhwe de ye tie so ndama ye din kwasa asem mpacho yenko se de watwe Ewrade mramu se obarima biara obe bue yafunu ano no obe frɛ no kronkron ama Ewrade 24 no se na wakobo afode se de eti Ewrade mramu no anyankuku mienu obe fa jankuku mienu ejankuku ye de anoma jankuku aha ana mro no ma mienu ana se mro no ma mienu na wo de account ana dwan wo kan Old Testament so fa dwan se uniska fa jankuku une jankuku fa amro no ma mienu na fa kɔ asɔrefie bosom na ezi no muntwa nguso na ye hona ye de samwo we ko me ba o wa bosom wa sorry dem bosom na ezi yes I repeat ye ntwa ngu cap me da se ye betwa gu bosom so bosom ben asɔre dem bosom ben Jewfo som no a ye ya ten na ye Christianity no saa bre no ye twa muja Abraham twa muja o twa ma yawe he me mpese me hiti akọ se me hiti ko anhwa ya se me be ten ne e be dane o establish say mojatwa no eye Christopher dia kura chain bia Christo na edi na chi ye twa bi ma no ayetwa bro no ma ne jankuku muja de abonatenase ye nti se mimi kotwa bi dia me ye bosumsum ni ukotwa bi ye bosumsum ni be de yetwa bi ma no de wonde wonye bosumsum ni ono ye waje nkwa no ono ye aje nkwa no yetwa muja ni bi ma no ye ku abode ba afode ma no ono de ne ye kronkron mimi de me de ne de bonsamsem nti se ya bonsamsem abonsam pani no oni Yesu
asemo enti na wo to aso ne ye hwe ensunsun ye that de African lodge mo ye any traditional worship the enkrofo friend abosomsom no aye ka no som bia bekom bia no obehu sa de ne bi som bia wo wiase bia ukọ abehu abosomsom it's present in nani de ya meka nyina ewo ho he wo se meka sa meka kire wo se African lodge asofo na hyase se enye se me bae na me dia de ne ba bonten odo meka se me mbra na me boa me bre but me try as much as possible say metimi a publish ade ne kama na ma polish ni neat dia beto bonten ma obia join hands e dia ba bi adenti a ya asofo no ade enti na opese o yesa se ya hwehwe ade no na ye dia abomode asie na wo pa ho ntomasa on say me bre won so wo bre e na manya kwan abedi sofo me bedi sofo no me ba bedi sofo na me nihwe Mr. T obi school dem and I had me call say lodge say now ne me company is 8 apart from lodge no me are very busy me a road contractor a building contractor we were school obi say me no ya obi school me honum ntinu ya bibi companies bebre due to sad we are na nti amayedie ba nipa abrabo nti o pese na members na omote ho no ye nkire om say kwan ni nie nti mo maye nyina ye mfa so na asomdwe mbra obi ani na isi o de say obi ho kire ne sesi ya onje bosia na onkoto bible no onka say Yesu afrɛ because eno question bia ni ho obi abisa say ofro si fun ben so question bia no onto bible na on start park bia obenya so na onko fiefiem onko bible school ye free be psychological prophecy so wo hwe psychological prophecy na obi obehia ni bia no wo hwe nanim keke kro tum de hye nkom wo hwe nizam betumi aka asem bia ewo ho a obegye de wo de hye nkom wi a asore na start as time goes on no unya sofu bi oye good na o kire tricks baako me enum yensa bia eno ano no then na okoso ade na wonim ni sa no wo ma onua bi enso mbese onde obedi no e wo se nyina ye hese ye boa ama Ghana akoso enti wo de nipa yi edie na ho hia o anu tu na de yakata ho asie no kra no ye ma nyina join ni ye ma obi join ni bi nya sofo ne ko obi ambe join ni bi enya de awaso mbedwo o pressure o me so bet me say me brebe astam go so nya me be kasa wa ye ni kakra wa prove points say say de mo ye ne kwan biara so no ye ne kwan so a say na ensure no what is the significance the importance of sa water body na mo kosi mo temple no wo ho ena mo bom pa ye kire hwan ade bia nyame abo madikan ka say ye gidi ena me kan say ye konsu koye ya mamre Genesis 1 verse number 1 kan intente mami na ye nhwa de time na me pese me ko Bible ase no onyankopon bo soro ni asase se me kan fi bitima Bible na nkasa nkan ma Bible ne nkasa the Bible ni kan de a e be hu time a nyankopon de ne honhom ba wiase ba bi nyankopon honhom di kan tena first nyankopon tia son dem ye ba bi nyankopon te enim so nyankopon tin show yeah Genesis 1 verse number 1 yenko What's the name of the same Vitiasia? Nankopon was thrown assassin. Na assassin is sakani. Na esum wo ebunu eni. Na Nankopon butu. Na Nankopon butu so no ani. No. Ba bia Nankopon ba de nyina wie ye biblically. Na ne honhom nti ba bia etinsu. Nti o pe honhom de aya de a so ko ho. Eni nti African Lodge for consume. Tina mo bensu. Ntinu ya hu se Nyankopon honhom e wo nsuom ebutu nsuo ani dia quotation bia ni Bible ni mu a e kire se Nyankopon ne de wayi ni honhom afiri nsuom be mate quotation e kire se nyame se me ma me honhom tena nipa mu nkosi da mfie dudu se be yi na free as far as so ampa nipa mu be yente da se nyame se obeyi ni honhom afiri nsuo wem da bi ni ho up to date ne yai nsuo da so ho e ye adwuma o kan ye na kom kura na e kire se na nsuo wo ho ansa na Nyankopon hyase entinu aye bibia o so ho no honhom na nsuo ni honhom ni butu nsuo ni ani nani na nyina so obo soro e na obo asase wa mo nsuo entinu nsuo ho na nsuo ho de daada o kan sa dia na kire se
Lodge no enye ni peku. No. Obi akasa obua. And one thing is, ade ba kwa ya me mesere Ghana for. Sa films na ma hwe no. And sa me ba yes me num moja da. Ampa o. Anu bi da. Sana so ye Kristo ni. Kristo ni bia no mo. Communion me. Why you communion da? Communion man bi da. Because me who say Unfortunately pa no so. We moje body ni kra ka wo mo ka se mu ni a. O say ono ne de kronkro. Ba mi a me bom pa say nyame mbo na madwuma nkoso no. Me ye bonsam. Be ono otia so ndam num Yesu muja. En de di nipa honam no. Ono de ano ye ni suma na enye ba petem de okay. Me ka wase. Abubu And this one is ready okay. Hey, and then say wo pe bibia hu lodge ma na osofo pani na the grandmaster what ha wo chire yemu. The benefits. Obamu a e wo se wo ye adwuma. Nti adwuma no na wo de be join lodge no. Niam tuwe. Anya honhom bi na ebe mo waye na emom wo nsa no adwuma na wo ye no na wo sire nhira se enye nkoso. Perfect. So wonya adwuma ye ntimi njew. Obama lodge for abre. Odo bed baba to so but wo ye adwuma na yemfa akwankyere nto adwuma wo ye ne so se de be ye adwuma wo ye no ebe koyi ediama if not na wonya adwuma ebe ye den na watimi aba se o baba join lodge because lodge mu no ye nye first ka bejiska ye nye sa de ne bi ho adwuma wo ye na ade ba ya adwuma bi a yemfa nko police station yemfa nko anvi no betimi de aba na baba join lodge no nkanka na omom ye nsa ne adwuma no o me pa ma sempa mo betimi aba na ebia wo pese obo ho ba bi o esika no wanya bi de wanya na enough fine obetumi aba na baba be join lodge for ahobambo wo yere ne wo ma na okunu boni friend nuclear family no de obetumi aba ho ban wo ahobambo wa mo de tumi sheka wam two ye boy ho ban now why ne betumi boy ho ban achen eye Yesu eni nyankopon obo ade saa miensen. Why be on a bit my boy? We believe yeji obo adidi. Yesu nusu hwan na born. O se meja ne moja. Enti ye wa aja bi ho. Enti ono neja e na yeja. Enti ono na o kire se papa pani na ngasa ho. O ta se munjimi ni na monji obo ade nusu ni. Enti munjimi ni na munjimi papa ni papa na ye som no. Yesu anka oba ebu muda. Se ye som no enunti ame bi signing out se ni Kristo ni. Because I mean, Mampa and Chere Yesu, your buffer Yesu. Good. But the good one and Tian was ended. Time and Nimu, the Bible says, Yesu first from you can no call people with so no quite election and Moses. Me and some fool. But ne, new uncle William Medina Kunja with you. Opa, me uncle Una Medina Diano. Ma, me friend is some I say. Uncle, now no I sign by it. Ya kofi koya mamre sen ba enche me di bayere ntimi be di bayere amefro November 12 me di bayere o makondwa no eno no ya afasha makondwa ne di entinu se ye be di bayere afre no se me wo fie no na modidi ho nkomo me frɛ me uncle me di na kondwa sisi ya matomra be Yesu ko frɛ Moses ni Eliade matomra Yesu amfrɛ ho mo ane bai Etino e fan say answer Steve ni maba ndi kana ko video man frɛ o be ne wa sana ya na omu de adwini di agro but yeso yeto na ye hwe omu ye won say bi o say ye costing sansem but yeto wan frɛ me a Bible class say wan frɛ obi a ontumi ma entino wan frɛ na omu twem akɔhin nti se omu twem akɔ ba bi kura ye mfa ne nsuo say isamanfo ho but ye nanom so they believe in our ancestors what they say yamfa 1 minute na yamfa round the way nyina up say about the matters of lodge ya chirechirem what can be brave ma so obi kura na dwene enhedantene wo lodge no ho am say watimi achirechirem amana nya ne ho nti ase obeka say obi okwa asore bi anyai na efi won fa ne ho nkɔhye lodge no say in fact no kwani me wa asore ni bi number 4 branches Kumase na kan 5 bemagu Kumase and dem fa bo bia adwura me de ache doma me de ache Kenya ase na teachman de ho ntinu me ka se ja asore a kombede me
What I say, if not, na just ha so no did ho. Say Accra no na ye ja kuma nya wanka sika ye mfam bre no. Enjoy Accra dealer. Accra na ye ja ko scan the About boto. The nyaka papa bia na. Say Aaron man so na yesi yamfa to so dudu nkoma wo nti omo so hwa na no wo didi. So dudu no question mark ho. O de ye beka ho asem. Nti o de mi lodge na wa. O hiti sesi asem besi. Enti ayen kwa no bako se de be ya. Ye ko Bible ni bebre asem beba. Enti no me tu Ghana ni biafo. Unya lodge papa bia join. Lord bia benya ebebo mo adwuma koso na ebebo ho ban. Said you can te ase yo papa wo na boni wo. Good. Enti ne pe papa. Join. Who say yo ade bi o ha o kan o ye advert e de ama obi. Mechanic say unya Freemason na mente omo ho asem boni bia unya join. Unya African Lodge join. Ajakreja mente ne ho asem boni bia unya bia join. E na oboni fraternity ono so mente omo ho asem boni bia unya bia that want to betumi join. So far mente omo ho asem boni bia ntinu unya bia join me nka se bra me ho. But unya bi na eye papa nko a na ye obi mu ho a omo mba abon wait mu akwa sorry na wasan do ho so akwa akwohye eye lodge me preach wa so dem saturate Yesu but after it on me college nko em lodge asem ntinu betumi akwa so no na osan your lodge we yesofo a betumi ba join uni anom unya ba bi nso a jawo mu a join na fa bo ho ban ensa se the David aka no kwase bi ku Savo aja me do besia na madawase so wa cheche ye no me ye ho ntiase Access TV aha ene de eye topic ene ye discuss na ABC lodge mu ensensem African Lodge Grandmaster na achechire mu no we de meto edem mawa the other information e be ye bia no de watie the other be ye no eto ejewa ye frem Kofi Ochame me da se oni ye tu kwan